yategese bigakomera iyo yonyine mana we iyo yonyine mana we ivuze yoyoyo tuzamura ibiganza yategese Imana ishimwe cyane iyo yonyine we hatima ivuze yoyoyo yategese turasubiramo iyo yonyine tuzamura ibiganza ntawayikoma haleluya icyo yavuze no kugikora twese ntawayikoma gira mugenzi wangu ntawayikoma mu nkokora tugiye gusa ntawayikoma ntawayikoma mu nkokora tuzamura ibiganza yombi tugiye kubiterera twese
Hallelujah. ariko turataramye Mana. Hallelujah. Hallelujah. Ureba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye nta kimwe kimubura kuzamura we. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye gusirimba ariko indirimbo ngo ntirashira. Fata mugenzi wawe mu kiganza umukomeze. Iyi ndirimbo tugiye kwisengera. Kera basaga baririmba abadayimoni bagahunga. Kubera iki twebwe zoba nko kurangiza umuhango. Imana yatugira icyizere turi abana bato iduha impano. Tugomba kuzibyaza umusaruro. Niba waje mu materaniro ufite ikibazo ugasubiraho kubera ko twavuze ngo Imana niyo kwizerwa. Bamaze kubibwiriza. Tukaza hano tugasirimba umunezero ibitangaza bikaba. Ariko wasohoka hanze Satani akakwataka. Kubera iki? Mufate mu kiganza ugiye kumusengera muri indirimbo. Ubwira Imana ubwira ngo Mana nta wagukoma mu nkokora. Ubuzima bw'uyu muntu ufashe mu kiganza buhinduka uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Nta wayiko musengera muri iyo ndirimbo. Hatima icyo yavuze we Mana we umuhindurire ubuzima data we. Musengere nta wayikoma ndetse mvayinega ayo icyo yavuze we ayo wongera umusengere nta wayikoma icyo yavuze katima ntawe sabura ikiganza gutya nta wayikoma ayo Mana Isiraheli icyo yavuze ndasima ayo ongera umusengere nta wayikoma Mana Isiraheli we icyo yavuze tujya kwitera twese. 1 2 ntawe sifiwe sana. Ukuri kw'Imana mu buryo bw'umwuka hari ikintu gikoretse. Ntukabwire Imana yawe bunini bw'ikibazo ahubwo bwira ikibazo ukomera ku Imana yawe izagufasha kuko Imana si umuntu ahubwo amenya yawe iruta ikibazo. Ayiwe iza tuzabura ibiganza. Hallelujah. Mu gitabo c'ubwami handitsemo amazina Abeli na Enoki Aburahamu handitsemo intungane n'intumwa cumi n'abahungu.
ndagukunda bwawe buganze umukwe n'umugeni baramara batinde ibanibana amina 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 kandi amasoyo sasa mubona nanone Yesu we naje Yesu we abamukunda abamukunda twese abamukunda abaturiwe cyangwa twarafu tuzayiduka dusenawe samaha Praise dusirimbe hawayikoma umukora ichaya ayo turagutaramiye ma hawayiko ayo tuzamura ibiganza ichaya nakugikora zamura ikiganza hawayiko mana Israeli ichaya fuza tunakutana twese mugenzi wawe Imana ikugirire neza muri uyu mugoroba masimaka anunejeje imitima yacu twese imirimo myiza umunezero dufite none mwami wadukumbuje anunejeje imitima yacu twese imirimo myiza wakoze umunezero dufite none udukumbuje zamura ikibazo anunejeje imitima yacu twibutse imirimo myiza wakoze umunezero dufite none udukumbuje twibane hahirwa ufite iseze ayiwa hahirwa uwatora umwana we zamura ikiganza hahirwa ufite isezera ayiwa hahirwa uwatora atimana umwana we hahirwa ufite iseze aba ushimwe kubw'uyu mugoroba hahirwa uwatora umwana we zamura ikiganza hahirwa ufite iseze I
muzima usuyambawe wangiriye neza Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Muhagararaho muri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Paulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo wirinde muri byose, mu byo uvuga no mu byo ukora, no mu iyigisha ryawe ntupfe kwigisha usa n'utera warasa. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu bimwe tujya dukora ugasanga nta musaruro bitanze. Turi mu gisirimba cyo gusenga. Bana Yesu asifiwe sana. Turi mu gisirimba cyo gusenga. Hari ikintu upfukamyeho, hari ikintu uri gusirimbiraho, hari ikintu uri kubwira Imana muri uyu mwanya. Banzureke. Bana asifiwe sana. Iminota yarangiye. Hari abantu batwandikiye online batubwira ko bafite imitwaro, bafite ibyifuzo, bakeneye ko tubasengera. Namwe hagati muri twebwe harimo abantu bafite ibyifuzo, harimo abantu bagowe, harimo abantu bafite ibibaremerere. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nsabe umuyobozi iminota nk'ibiri gusa. Ntihagira umuntu ujya kwegera hariya kuri sente. Ntihagira umuntu ujya kubwira umucuranzi ngo curanga guke. Ameze neza, apanze neza. Haleluya. Okay. Urafata cya cyifuzo cyawe ufite. Urafata cya kintu ufite mu buzima bwawe kikuremerere. Ugisirimbiraho mu minota nk'ibiri. Hanyuma turaza guhagarika buri muntu awari arapfukama ku birenge byiwe, arapfukama ku maguru yiwe, keretse umuntu urwaye. Ariko urapfukama ugira ikintu ubwira Imana, tuze kwakira abashumba badusabira umugisha muri uwo mwanya. Ngwino. Yes. Ariko ndagira ngo gusabe ugusirimba ufite icyo usirimba. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mureke mvuga ikintu umwuka yagumye kumbatira muzo dusengera naco tugisengera. Kira! Tala! Elashiwe. Igihe twasirimbye mbere y'ijambo gutya. Zicaza yakubise haleluya gutya amimvugira mu matwi. Umwuka arambwira ngo hariho umuntu uri Buganda imbarara n'umudamu. Igihe cyose ngiye atwitaza gwara amapepo. Hanyuma Imana iravuga ngo uwo muntu no gukorerwa ihuduma agatabagwa kugira ngo uwo mwuka umweyukeho. None ubu nyine Imana imwibuke, turavugana n'abayumbe bari imbarara kidumu nabyishimo n'abandi bamutabare. Reka ntange haleluya. Haleluya. Icyakabiri murukerera saa 8 nicuye soma ijambo ry'Imana rimwe ne data John avuye kwigisha. Bigabiro n'umuhamya twari turi kumwe. Soma ari jambo yatwigishije muri Rusinari ya muri Filemoni. Ngo amare ndasenga ngo ntange yamena gutya. Umwuka arambwira ngo dusengera abantu batarabona abana. Dusengera ingumba. Ngo mare ndamubwira ngo yo babyari bishobotse ngo akazi kanone ngo tugere basi ku muntu umwe. None umwuka wera yongeye kumbwira hari muri ari yamandiko ngo twibuke ingumba ngo muri iki gitaramo hari icyo Imana yokora. Reka ntange haleluya. 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 Hey. Hey. Turasengera muri cyo bisimba.
imizamba